Igitondo cyiza abandi nimwiriwe bivanye n'imigabane dutuyeho itandukanye bakunzi ba Kabara TV1. Tubahe kaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba ukuri wa gatatu tariki 21 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 n'inkomezi James nk'ibisanzwe mugiye kubana. Reka makuru yacu twibande ku ruzinduko rw'abayobozi ba MRDP twirwaneho basuye impunzi zahungiye Kamanyola zivuye mu mujyi wa Uvira. Abayobozi ba MRDP twirwaneho bagiranye ibiganiro n'impunzi z'abanyamurenge zahunze Uvira Kamanyola mu ntara ya Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo kuwa kabiri hashize itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Abayobozi b'ishyaka MRDP twirwaneho bayobowe na Chairman Dr. Freddy Kaniki bafatanyije na Vice Gouverneur Gadi Mukizanzabinesha, Lawrence Kanyuka ndetse na Honorable Moise Nyarugabo bagiriye uruzinduko mu gace ka Kamanyola aho bagiranye ibiganiro n'abaturage b'abanyamurenge baherutse guhunga umujyi wa Uvira kubera umutekano muke. Aya makuru yashyizwe ahagaragara n'Umurage TV dukesha inkuru avuga ko muri ibiganiro impunzi zasobanuriye abayobozi ibibazo bikomeye bahuye nabyo mu gihe cy'ubuhunzi. Abaturage bavuze ko bahunze amazu yabo agasigara asenywa, imitungo yabo irasahurwa ndetse n'ubuzima bwabo bwahindutse bubi cyane aho benshi bari mu buzima bubi kubera ubuhunzi. Nk'uko byatangajwe, ababyeyi, abana n'abageze mu zabukuru bari mu bari bahari bagaragaje ko basigaye babayeho mu buzima bwuzuyemo ubwoba, ubukene no kutamenya uko ejo hazaza hazaba hameze. Bakavuga ko icyifuzo cyabo ari ukubona umutekano uhamye n'amahoro arambye. Mu ruhande rwabo abayobozi ba MRDP twirwaneho bavuze ko bagamije kwegera abaturage, kubumva no kubagezaho ubutumwa bw'ihumure. Biyemeje gukomeza ubufasha bushoboka cyane cyane mu by'ibanze birimo ibiribwa, imyambaro n'ubuvuzi ndetse no gukomeza gushimangira icyizere cy'ejo hazaza mu baturage bahungabanyijwe n'intambara n'ihohoterwa. Kugeza ubu nta tangazo ryemewe rituruka ku nzego za leta ryatangajwe ku cyerekezo cy'igihe kirekire ku kibazo cy'impunzi zahunze Uvira, ariko abakurikiranira ibera hafi mu karere bavuga ko ibiganiro nk'ibi bigira uruhare mu kugaragaza ishusho y'ukuri ku rwego rw'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa ku rwego mpuzamahanga ku bibazo byugarije abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tutaravaho reka dusesengura ijambo Maître Nyarugabo Moise yagejeje ku banyamurenge bahunze umujyi wa Uvira. Abahunze rero Uvira yarabahumurije abibutsa ko ubuhunzi atari iherezo. Mu ijambo rikomeye yagejeje ku banyamurenge bahunze umujyi wa Uvira, Maître Nyarugabo Moise yatangaje ubutumwa bw'ihumure, icyizere no kudaterwa ipfunwe n'uko baremwe cyangwa ngo bicuze, ahubwo ashimangira ko nubwo bahuye n'ibihe bikomeye by'ubuhunzi n'ihohoterwa, icy'ingenzi ari uko bakiriho bahumeka. Mu magambo ye, Maître Nyarugabo yatangiye agaragaza ko yabaye hafi y'impunzi kuva zatangira guhunga ziva mu mujyi wa Uvira. Avuga ko yakurikiranye uko zasohokaga muri uyu mujyi umunsi ku wundi, haba ku manywa na nijoro, afatanyije n'abandi barimo Freddy Kaniki, umuyobozi w'ishyaka rya MRDP twirwaneho. Yavuze ko nubwo atabashije gusura abaturage b'abanyamurenge muri Uvira igihe bahuraga n'ibyago byatewe n'uko nawe yari ari mu buhungiro, aho yamaze imyaka igera kuri 2 ahunga igitutu cya politike, aho leta ya Kinshasa yari irimo imuhiga ngo imufunge. Yagize ati, ibi murimo si mwe mwenyine mwabiciyemo, natwe twabinyuzemo. Ibi mbivuze kugira ngo umenye ko bifite iherezo. Maître Nyarugabo yagarutse ku kibazo cyibazwa na benshi mu bahunze, bibaza niba barakoze cyangwa barafashe umwanzuro mwiza wo kuva mu mujyi wa Uvira. Mu gusubiza iki kibazo yashimangiye ko ubuzima aco kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Yagize ati, kubaho nabi biruta kubaho, kandi gusonza biruta kudahumeka, yewe no kurara nabi biruta gupfa. Aha yagaragaje ko guhunga byari uguhitamo kubaho aho kuguma ahantu ubuzima bwabo bwari mu kaga gakomeye. Yavuze ko ihohoterwa rikomeje kugaragara mu mujyi wa Uvira. Mu ijambo rye, Maître Nyarugabo yanenze bikomeye ihohoterwa rikomeje kugaragara ku banyamurenge basigaye mu mujyi wa Uvira, avuga ko bamwe
bakoreshwa nabi n'imitwe yitwaje intwaro ibashinyagurira, ibacunaguza ngo ibarindiye umutekano mu gihe ariyo nyirabayazana y'isenywa ry'amazu, insengero n'amawonije yabo. Yakomeje agira ati gusenya amazu ni ubutumwa buba buvuga ngo turakwanze, genda ntuzongere kugaruka. Nubwo yavuze ku bibi n'ubugizi bwa nabi bw'ibibera muri Uvira, Maître Nyarugabo yagaragaje ko uwo mujyi ugikomeje kuba ikimenyetso cy'icyizere ku banyamurenge ndetse n'andi moko. Yavuze ko batazasubirayo ku mbabazi z'ubutegetsi, ahubwo bazasubirayo babikesheje imbaraga zabo bwite, kuko byagiye bishoboka mu tundi duce twa Minembwe, Indondo yose ukagera Ikaziba ndetse n'ahandi. Ubwo byasabye igitambo kinini arico amaraso ndetse n'imbaraga z'abaharwaniye. Maître Nyarugabo Moise yanenze amagambo ya leta ya Kinshasa ivuga ko impunzi z'abanyamurenge zoherejwe mu kindi gihugu, ayita amagambo y'uburiganya n'ubuhakanyi. Yibukije ko Kamanyola n'ahandi ndetse bahungiye bari ku butaka bwa Kongo, bityo ko kuba leta ya Kongo ivuga ko abaturage ba Uvira bakorewe deportation cyangwa se deportation ari ukwirengagiza inshingano zabo. Ijambo rye yatanze ubutumwa bukomeye ku banyamurenge abasaba kutazigera bicuza uko Imana yabaremye. Yagize ati niyo njyewe Nyarugabo bambwira ngo nongere mvuke bundi bushya, navuka ndi umunyamurenge, ndi umututsi. Ayo magambo yakiriwe nk'ubutumwa bugenewe abo mu bwoko bw'abanyamurenge bagomba kwemera uko basa, bakemera guhangana n'ivangura no gukomeza kubaho batikanga bitewe n'uko ari abatutsi. Umwanzuro w'ijambo rya Maître Moise Nyarugabo yagejeje ku mpunzi zari ziraho. Ijambo rya Maître Nyarugabo Moise rirasobanura nk'ikirenze ihumure risanzwe, ahubwo rikaba ari ubutumwa bwa politike, amateka n'ubwiyunge bw'ejo hazaza. Ku banyamurenge bahunze Uvira, ryabaye nk'isoko y'icizere n'ihame ribibutsa ko nubwo bahuye n'icuraburindi, ubugizi bwa nabi no gusenyerwa, urugendo rwabo rutarangiriye hariya. Kuracu reka tuyakomereze ku mubano w'u Rwanda na RDC. Bivugwa ko bigiye kongera guhurira mu biganiro by'amahoro i Washington DC. Amakuru ataratohozwa neza aravuga ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kongera guhurira mu biganiro bigamije gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Dukurikije amakuru ari kugenda acicikana, ibiganiro byateganyirijwe kubera mu nama izabera mu nteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo bita US Congress, binyuze muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu ishami ryihariye rishinzwe Afurika. Ariko kugeza ubu nta tangazo ryemewe riraturuka ku mpande zombi ryari ryashirwa ahagaragara ryemeza burundu ayo makuru. Abakurikirana politiki y'akarere k'ibiyaga bigari bavuga ko niba ibi biganiro byaba bibaye byaba bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati ya Kigali na Kinshasa no gushaka ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ntiharamenyekana urwego rw'abahagararira buri gihugu, ingingo nyamukuru zizaganirwaho n'igihe nyaco inama ishobora kubera. Inzego zombi ziracacecetse kuri ayo makuru, bituma akomeza gufatwa nk'amakuru y'ibanze ariyo bita breaking news, ategereje kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Itangazamakuru twe nk'itangazamakuru tuzakomeza gukurikiranira hafi iyi dosiye kugeza tugeze ku makuru yemewe. Turacakurikirana ku makuru yemewe. Mugira umunsi mwiza, abandi mugira igitondo cyiza. Iyi ni Kabara TV 1, njye ni Nkomezi James, turakagaruka.